Iman lugayang melan nalaglabalap na airport manager ang kakatatomach Vice Chairman Mantiola, Chief ARF, Marketing Manager, Captain Mauricio, Kalangan jahit bang kecyangan sa macam program nan sukses monai pan pacuan pata sa macam program and kasapulan morong sa wasan rango cha kayo imen wiya cha chungal sakaratan kaping lapan kupuran sa macam kot puya ketuan sa pul makapay kalangan lempa ko maklapalapan kot sa macam mapeni kacin kai po naman kajahil melayang at pilkak kan chungalan ka sa pul mangi kupura kalangan pagjalan ka kanaw penanan kalwach pan kupuran kot so kaping ki kupura mawan kot mesansal Pwede tamaw nan Pompey Port Authority o palikan mayang pacheng o palian tatok magjail pang katuan lalan. Chungalan kiyan sumak sa chomelal kaip ko pramawan ko at pang kupren Vice Chairman and Pompey Port Authority, Mr. Mantiola. Chungalan ka melal wa pang kupren naliklapalapnet, Airport Manager o melal iman chungalan kiyan sumak sa chopilwiya. Kaya chungal sakaratan wawo kaping ong Director Public Safety na piliyang patyang Chair Ranwach, Honorable Patrick Carl. Wow niki Irail Port Member kanan Pompey Port Authority mesapan ki sa maray lanso puan ka kanyang katto puan ka kuyamen katete melel ong sa macay totokan Ranwach. Ibilmen melel chungalon kiyang sumawak sa cho melel uya ay chungal sakaratan wow choror kaping ki Irail Management and PPA mapiliyang awiyang Chair Ranwach o pilmelel chungalan ko wawoche ong Irail walyapen TCNI FSM National Government ong pilihan Division in Civil Aviation chungalan kayang sumawak sa chomelel pilmen wawnki o kasampal kaping ki katon penenay maperen ki kasaleta uchuch ong totokan Ranwach. Pel chungalan kiyan sumak sa chomelel wiya chungal sakaratan wow choror o ngirailakan mana kapakan mapasana sab machail katti and morin sa wasan Ranwach. Wawat melel men kalabalap yon railakan mautan pukoki apapali training watch may rail instructor kan ong ARF Academy and Parwach may Chief ARF Mr. Yuki Susaya o Captain Mauricio yay Willie Mauricio. Child bang katyanger nan sa machail program nan sukses o ni wow ipang patuan William Child Tokaros o lukayang Captain and kak eukiyang kachail, chapi kiyang kachail Kasarawi and Morinso Wasan Ranwach. Maing Mauricio. Kalangan MC ay sumal sa karataan wow kapadabat kahit kupuran na nilap wow lapang kupuran kastikan mesansalir melel Vice Chairman ng Port Airport Manager naglabalap net Port Members Chief Police o penenay o lukutokan korusyon Graduates fallen Graduates at the chin. Balik ko pa ang patuwan kapagap. Main court samat sope di kalangan. Setungolin ke kapeng lapan kupur Ranwach. Puekerakan kupur resolap. Mepinir katin katkiyonger. Amenemen kit. Pan marayin Ranwach. Main court nanarayirin sompong riyaw ang padalar. Sabulmar olen Pompey kay mana kapakay saban kita rail tungol maur poren kak papagi kubur an kakapapali sinsila o tantor pe sarawut Ranwach sepat ngat tungol lapalapakan poen kak kuya kasarawut
An wuya kilil sainsa le na tungol kaping pan kupur. Maing samat kot labalap. Ipatawan walian tikit kelakwat. O pagi kapay ben ngen sarawi. An kakatsti o katin yeyang amenamen kit sang met law le limlaan programwat. Rakatin kupuray kit koros ranwat. Pusan kak tungolin kapena niyew pepol. Malaylay o insanamaw. Melel niyat kat na nansoon atuwanto. Tekas kasikoto ibuti o kataman ibutian at kaun Yesus Kristus. Ayimet may walian tekit koros o pagi nilang kapayan sa Maria Ros at kaun o Watson Kamor Yesus Kristus. Amen. Hadis. Be seated. Kalanganan Captain, kalanganan Kumaylarf kan o Rail Firefighter kan. Nan sa majal programan sukses child pan katlang nan sa karatan kasam o ni wow melen men walian ka child ti o lukayang solap to marketing manager Mayay Luciano Apra maing marketing. Kalangan tayo mo na Pambil patro yang nanay tungal sa karatan, wuliape. Hay tungal wow. Mele pang pur sa mantal kot. Pwede sa por na kubur sa ulap, kupur ng kolonyang, may angkat kiyang tayo karos. Mele yung tayo karos kak sa bul naman ki, kailay, koyo o kaklil tuwa sa kajurangot. Wawat Pildoga sa Palmadrail, Vice Chairman Mr. Mendiola, yung may Board of Directors Koros, nalik labalap net o yung ITBC Manager Koros, pilwaw ni ki, all me Wiyaka School in Harp Academy, Mr. Yuki Sasaya, pilwaw ni ki labalap Koros, Panay karos, makat kita sa pamailan sa umaw o kato pawang kapatruan yang sa palamatay tatok kasampal marawat sansal motay. May gatlo ko pero ipan wiya sa karatan ulian sa palamatay sa mrad puya miya kabisalet patro ni atong alim o mawa atong alrawan misik puya kapal. May tungalan itu kisah boleh mana kisah patang Thailand sukses. Puyengak taula, ulianti management, personal the atungal stampi be karos o kasamo, karos makaturanot, kalangan ng kupuramay. Imen ekstra taula o nomot o ekis KPS wasaksit. Essential menantong na ima katay katlalan sukset yung pailaw tiyo. 1 cent me wiyata yung what million a sekreya point limaw. Ertami kasali kita puwe ki miye wasakay. Mayang koneng talaga napali numagalakal. O may nakoneng mel yung duka kasaleta. Pambay Port Authority, we are kisayan Pambay subdivision Pambay State Government. O kasunod din trungal po kanat po blisurugan may wasakset. Wasangkot kan patropalio essential po wanim kan hindi makasalita wasamawol pangkatlaya tali pangkatlaya. Pilan sa water essential men nan runway ebliya wasakas secure o blisurugan may Thailand katlala po yung safety so kuting sumpir kan tangkak parata. Imen waliante management o wiyat sungol sa kartang kasam ni melel o karakarak o wiyat katong melel mulitek ong katukan. Pemamelel sa pamping kalip dagwat a shorter ranga shorter mene. Eritamen sensal ranwat the waliante management
o wiya ketongal kapeng po kita misan saleng kit management in PBA yang aku port memia utrut misabang kasik mabang kan patosang when at penay nan PBA kan ergmadong kupura po ki ansyo ay tungal patos sa pang ray o welcome to PBA Art Facility Kalangan. Kalangan in Solop to Marketing Manager Luciano Pram. Ira kasampal yung mapil kapese o mapil kakan san salotete wasak child patpatuyet uya wasak kasampalew o nuwang kang karos sa pilman peku chuchin penay na yung child kan karos yan kakanapali uwan makalakal karos. Child ban sa pali nan sa child program o child ban katlang nan ewan show kasampal may yan show on report na ban report ki melad mapitata training ta katami me kecil kap-kapeng keranwat puya puita. O academy report apan sang ran instructor Mr. Yuki Susaya the Chief Art. Makaratay man walang charity o luka yang Chief Art o ansong report watch. Kalangan MC. Mona iban towang na naitsungal report motomot. Iman tiyangki ang sukset. Iman walian iman tiyang mona iban tolan na naitsungal report motomot ay iman tiyangki ay tsungal kaping melel kaping ong sa material coach. Wagi is ngagan more meleta kanwa ta ka keupen nan wasakset ong ni karpe kasampal watch. Wow niki so makan paginiap paun gen alik lapalap net marketing manager board of directors kan bachang child run watch on ke melel director in public safety mabil bachang child seaport manager HR manager Ejungal reports istuban ray Puagi ang sukis airport manager mo ipan agis kachela pa tami pan song kasalitan sukset tami man kasalitan sukset ang sukis samalar na September and parwat ngay o airport manager puyo ko pener sen kachanga sen kak tola o kachanga ewa katami puegi karape me miye ansowat COVID-19 agis apalen arama sen kak silok la ligi o training ni October 5 en parwat sap yata training wat o se chapta niya so se chapta Israel me ek tuamen ranwat sansal me ek ismen puege karape me riemen soche yang kanaga gila amen alalta TPS police amen sola parato sto wewe ki karape I me ek ismen watch me kanagela sumpung riau wikeu me se training ki dan training watch tama sa alan ang training watch o kanagela ay classroom o practical skills me murin run watch amendment rail ban parato o pukatan rail file in practical skills bang proving wasam rabang kolaya me a re ale training watch or a tog o wiya rail practical skills na training watch puk mese kacawan ka school ki mimini chapter risakeu tauli ya firefighter 1 sakiyang rail lel chapter risakeu na chaptang introduction me yei tamim na introduction yat me
pelian kokun sinye chapta o Code of Ethics songkan mimlale. Todo sang mo pelian kokun sinye sa bilgin ka school ki momen kawata kenta ke kawente kenta ke kapauran kenta ke ninim. Sa bil ka school ki momen lay os roll os kapura pene kipene os koros momen aray bang kokun sinye momen aray bang petlong na nim we rescue tapil momen aray bang respond tang stosang may accident o anane extrication me ki armas changala lole araban kola mit tupsong datong kay me panilaw din armas so chakin may patrowan sang kadang ke choice of life I chowa sa me tupsong datong ka tirakia Emergency and Fire Services o ARF. Rangkatang ke tupso bukas choice of life. Rimana ka pukat rebilalayar ka school in extrication. Kokoto lelmet ranwat sa kanagala training week sombong riyaw weekew iwan rain training masale. Nan pil nimun ka school sabil songan rope songan wiyabekan masabangkak niyaray bang kasapul arangkak recognize niyaray bang selok lalaki rangkak recognize sansal me certificate kay ban present ranat aban kaitenge me sign wiyawita sang pratsi the Saipan Port Authority wasakis mo wiya training facility nan Western Pacific. Pilihan sa water certificate po kapil endorse sang Pacific Islands Association of Fire Chiefs. Ranwo chika kusaya me training te ka school me mananga pukat kanagala we are training patio puegi wasariyawo Israel may issue certificate o endorse sang Association of Fire Chief. May iba nito wasat may nagis kayang airport manager may account ba nagis kajela ba sang wasat. May numot ay tungal report mas kalangan. Kalangan ng Chief ARF, pwede report misan salero mapitata polpen training ma epachawan pakir palien ARF o apaliglar rail mana kapakay magkachay susupay nan kulakwach. Kachay paambil kacyang sa pali sa machay program mo ang sukset piluya kachay pang kacyang nanapwat pil sakaratahan kaway o sakaratawach kachay pang kaping kiyo ipagwalian kachay tukaros o malal lukayang nalik labalapnach the airport manager. Kalangan ng MC Ria puegi kebuka ibang betul sakarat niai sote puegi mie menin limanki wasakset dekat minta ada marah sedekat itu ngal sakaratan kay pani ton malan serein pan kuburan wasala balap pot lebenet kay pani ton malan orior pan kuburan serein isonan kanan winnet Betawan Waungi Vice Chairman and PPA Board of Directors Mr. Francisco Mindiola, te sumakan pikeniap sokes, yang amuikan koros, suwad labalap net, lugoto kasambal, Director in Public Safety Mr. Patrick Carl, te ontulan kan matalanim, bel patrawan waungi, lugoto kasambal, Mr. Glenn Harris, the Matau, Mawia, Wuliapen, Department of FSN Transportation and Communications,
Brilliant Civil Aviation. Ibil menyasot kasabul wow ang yung managers kan and PPA chief kan amelel chief arf o tungalakan chorus at yung graduates ko penini o korusya ergdail kerti patroti wasakset ranwat pagkain katete kasarawin kasabul the graduation ceremony and rail on ekisimen mapatuan kairalar training the academy and academy in our firefighting academy o yay all bukat me patu wasakset sukset trial bil korongair kawewe me kasaleta karbe kasambal pen academy wat o peni tungal kawewe motomot o aralap yei arf academy me wiya wani mun pitolongoto o wiya service and firefighting ma te arama shu libil men shuka kan wiyala firefighter men ma short pan patrol yang o kanagala kaskul kasambalwat o kabadrayang met ranwat wiyaran pot wigi academy wat et ne wiyawi nin limatrail pun wat o kisilugo kan me graduates kan ban betuan ang ranwat yei katete pen merabetuan kaung sekalar kairalar academy wat merereki sunpung riau wikeu o certificate pukat alatier cameraman sangren Western Pacific Association of Fire Chiefs o bilyang paliu na chanceler moe yei Pacific Training Arf Center nan winsi naman dari totok pot kesembaluat sukakan poida masuk chief arf mabatuan oramanta kiang rail paliko masansaler moe rail dari katangata kama kitata o kama ketwat wiyawi kier sunpung riau wikeu leletoran imen aisuk set Patuan pagita Thailand lopolop ki chief arf o etunganakat. When tolan na itungal sakarata modomot song yu mi patuan pem me anane en peliglagyang kasikul en academy wat bil kasikul show libil me pitata arf o ye kawait kay me kasansan tiang nan code of ethics and firefighter kan bukan firefighter men weki non kanini weki non wound weki non sarama kawait bukat pukubuk tiang nan torbe oi petuan pem ni sopi kasal kamelele me koneng en pelipelian kasukul trikan koros pan kabatayen, 'Wow, sure, 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 'Wow
o rengen kaskul kan mepatro sang liki yei me non kasambaligi wayen bil tola mamie karapeyu me jail firefighter kan suduka kan trama-traman kemau code of ethics pukat pegi non pisituk nan torobe masino masani kan leme kan pa o kan wiya sharamawi ketuan kamele leme masin itibagwat pole bene code of ethics kan ugmay kan patuan nan torobe masin wat yei makau-kawait yeyas o mamor don pigot payen petuan kairala itungal sakarata imen petuan uyai itungal sakarata congratulations ong kumai graduates kan sakaratan kabengkalangan ong chief arf ong mutungalakan management PPA board of directors bagi utut pena makare yang paita mengkecil kangka kilranut ibin menuya tungal ran mau in Christmas Merry Christmas ong kumail chorus ya imetre tungal sakarata erer kalangan untuk berkat kalanganin nalik the airport manager kisakaratan kapese mesansalanga ramanaman kichail oranwat melel kichapil kapinki melel katon vice chairman and Pompey Port Authority Mr. Francisco Mentiola Puenkak katskiyang kichail masanan kawait Puenkak kan kasokati songkan koros may Israel patuan alya layer Puenkak milan intuan man kawait menalik kachin kasalatar Wow, men pajuan pagi jalan kakan kasamogi Vice Chairman abot lopon ong ni Malwatch. Bank Chairman. Kailangan ko mo MC Muna iban patungan sakarata ay men puliki tungal sakaratan wow yung matiyangar moy melasang naliklap net o puwagi hanso ay bambil taulang at nanay tungol sa karatan kapung o kaway kayo imanuyay tungol sa karatan kapung melel ong airport manager o chief of HARF Tapadian Firefighting Airport karapan kapung wat training mau ranwat uya patapen PPA ranwat etin PPA kakuya sangan training or certificate pampatrota ranwat uya winan Pompey uya patapen puitan tatok nan paliwat o inanan kapung kiyang ra puegi uya winan atmei nanatuya pugon port and PPA sebangka ker patungan report yang kabina o legislature kan mayo patapan tatok puitar nan wain Pompey Keriau imen uyai tungal kapung melelong kumail graduate kan kayu amail pilatak kumail uya pukon tatok kumail patroya dan kumail patron pilatayar kumail uya tena firefighting ni melel Maur magmail pelata kumailin patroan torre mailin kakun kesini pagmailin torre mau kasam palpan pukon magmail pelatan mail pilatar mailin tron betri gila mail tungal maur pagmailin torre aramasken magmail surmain sudupan patroan isingai Israel namangai kan pelata kan torre maur nan penini te mu tungal seri aparamas magmail sudu patroan aku mail am pelata mailin Tron matrik yang mail maur tamatak o anso pagmailin taray kalanganan ko purang mail ang mail pilatar pagawat o iban ulian patron ulian support
NPPA o uya tunggal congratulations ong kumail. Ira kasilu yan so may graduate sang school ko mo commanding officer mauya sa karatan rano patrona ang good. But today marks the beginning of your training. Wagi amal training sa tayo sa kalaranot. Yet, pag may pantawa nga raw yang may pagkonta to, o yan sumag may pantiyarata, ang may kak o may sukak. O wan kailan paluwar ang may kan, ang may bilbang kak o sukak. Ang may kan ng ama, tabil sutra ka ng ama. Ay yan suwo, mag may pantiyarata, o trapta, kaya na kan kumail. Wasakan mag may sutra. Ay karapan, sin message ho, ay bilman. Kawait ki, wiyay tungal men kawait, ang kumail, mailin bil patron, may esrim sa klaranot. Kumay pantola, o anso koros, kumailin taman-taman, may learning never stops. Rantri ko yung patron, may sila pa yan school. Ay patpatro, siyon. Usually yakta, na isuri ko may isang year, ya palian computer. Ngayon mo, magmail, bantamataw, amail ka school pa ni Tarer, ay manumailin taman-taman, magmail puro-puro lang mo rin. Pues ang powers o technology, titiyang lang mo tayo. Ay wamet, may ban, kaim sang kilay tungol, sa karata o kawait ang ranot, kalangan. Kalanganan kami, may Vice Chairman, maasen sa karataan kawait, mamahilil sa insalangar, naman napurailakan me, kasi pulranot. Ran ka kan puketi, kacangati, o wiyatatawang kasangmat pilpan pacol. Kacahil pacoyer po naging sa macahil program, sa karata maasen ng kawait po, makaim sa kalar sa karatakan, makaliltiyan ng program, o kacahil paan kachiyang nan pacotaan certificate, o mon certificate paan pacota, ay manmalil luka mas Captain Mauricio po ang kakagis kapese certificate na paan pacoyang railakan makaskasapulran. Maing Captain. Kalangan tayo, wow, perang pada nga tungkol sa karataan, wow, kapadapat. Kahit yakin kawewe certificate may baan uya, imen patrawanta, ranwat po yung kagsansal paan kupromail, na sorte EU certificate te sorte sang magunguyaw ko kotonan graduation kan magin me high honors te song kan poyaki matamataw me setungalen ki tatokin song ko kun siniyay te firefighter asito uya pukon aramasamento sudah tu ada polis kan mereka kelak-kelak o perbaru seliponan. Tato kinsong ko kung siniyay akin kayo malaw-lawla aramas silmen niyewos. Mawewegi pwedang tatok apweda sang ren korusya. Makarada tamo uya uranwut certificate mabang perutaranwut awuya pwedang korusya awuya angin kelap and amen nirelkan graduate ranwut. Miye test me ban pagkadarto murin ranwat mayrail ban purang pegiyak to parangka kale o teswat ye parangka kuyala te patolong nan proport te ong international te sampapon certificate wo kan patodasang palien qualifications for professional firefighting o apan lilato teso kahit dengan ngay chief may bang patrawanta, pwede bang uya conflict of interest, amen sang management pan patrawanta, uy bang blue purato, o wala teswo, porangak patrawanta aral certificate ong proport, marabangak tongki nan sampapon. Certificate may bang patrawanta aban tatok nan Western Pacific pon, o pilyang aki palilaw din state nan win US, pwengkak sansal ong penenay. May bang patrawanta aban kiyong rail sampapon rabanga kutongki certificate po pwegi sampapon recognize proport certificate magin kota sang palien ko kung sinye yemet mi men uyagi kabesa motomot pwede ban mi kasapurpur nan kupuran beninikan tame espetuete akatame TPS kin uyuya
makin me high honors te songan. So, tatok po to ya an korusia. It is a communion of all of us putting together pasen ka kokunla euk sinye. Aramasamen silo ka kokunla sinye eu kit korus niat pan bat pene tuwete administration Bombay statement angin kelap puen ka poita o sana mo kalangan ng peninay o kalangan ng korus. Teka ang katlanan ng son certificate. Kalanganin kapesa mesensal sangaran Captain mohon pacutan certificate hai pan pacuan wata kau tepe nan certificate pagjail korosan kacin tepe pacuan hau tepe me pekatar tosang masliki loko riau me pacun pun certificate eu loko Billion Western Pacific Island Association of Fire Chiefs o eu loko mesang siena mai to we training facility nan wansay pan. Yet, out of certificate. Certificate of completion is awarded to Soster Apram Jr. for successfully completion of the basic essential of firefighting training course held at Pohnpei Port Authority, Federated State of Micronesia. Training include all classroom practical skills application in accordance with National Fire Protection Association 1001 Standard for Firefighter Professional Qualification. Awarded this day, December 11, 2020. Signed, Stanley Torres, CEO, Western Pacific Island, Frederick Pangilinan, ARF Chief, CPA. May I say pa. Naiyaw taban sin lukaw match on certificate o mona pampachoda ay pangwalian charity o melal luka Vice Chairman, Airport Manager, Director ng TPS, o Seaport Manager, Porangkak Pachowanta, Certificate Catch, o ngirailakan, makasakasapulran. Amon, achayal pampachowanta. Imen kachaylan piluyayang rail, manakapukat, bilew, lop, pula pun kapungan po, natis, kabok tinal. Ayman pakita rin, Vice Chairman, nalik, ranka kan pachota, ipan watakata maran ray mana kapaka, aray pan pachota. Director, Seaport, pachota katatan. Ini mo ma. Kayong certificate pan pacalang Soster Apram Jr. Karyawan certificate pan pacalang Flores Johnson. Certificate wat pan pacalang Frederick Apram. Certificate wat pan pacalang Francie Itipak. Certificate wat pan pacalang Jaiko Matiak. Certificate wat pan pacalang Parnson Daniel. Certificate wat pan pacalang Leo Edman. Certificate wat pan pacalang Jefferson Patricio. Certificate wat pan pacalang T. Trixon Ansen.
Certificate buat chong Aston Panapart. Certificate buat pan pacalang Felix Flason. Met pan pacalang Ruben Esa. Alfred Joseph Cantero. Yomar Chani. Stevik Jacob. Fernando Altis. Atlis. O Kemsaklan Certificate pan pacalang Calvin Martin. Kalanganin nalik, kalanganin Vice Director, Support Manager. While kakati. O pil ning songan mamoti pil man perang bagi kecailan pil perang lo paratama sirai lakan mapiluya kasa pul poya ko poitan rang. Aimet mapan kaim sakalar sab macam program and kasapulin ranwat so mo na chay pan kaim sa kamelel MC man perang uya sakaratan kaping melel long panay na yung sak melel rai lakan mapasa na sab macam ketianan sukset. O bil kapung choror melel si chuchupan chokati sang kap nga Irail kaon ng PPA kan sang support management kuya kuchupan totok ay magchail suso pairano kapung melel long terakterin TPS mapilkin melel kinewiyang pelian Pompey Port Authority yung pelian emergency puan kakan piluya men kapuipan totok melel men pin melel chingalan kyan sumak sa cho melel kapungang mana ka priyamen no utaan pil 2 kila apple pen totokoch may men pakiram kakan pachota pagchailan kakan sansal mao may Chief Arp o Captain Mauricio kailan ka kiyaki o kapun ng mana ka priyamen pil niyan so oche en pil kakan sansal ote te imen pakirailakan makasakasapulraan mo tren kakan pachota pagkajailan pil ka kuya chail kaping nengil ni mom opil ni wiwiya mail akan kasapul mail kalangan o pachota mas chail pachawan do bola punray kalangan ng kubur karosian kechail pachuyer po nikin sa machail program o yun wow men pachawan peki kechail karosian ketta o ipahan walian kechail karos o luka tigan Thomas Augustine ong lolowon richingiti. Child karosen kakata o maing tikan Augustine. Kalangan o limbangan court, iyas, aniyang kumail, o belel makaskasarawan wat kasapul. Kauno court en kakiyang Israel, kapay Israel ta, melel ktay koros. Numaray sam, ona, ongin sarawi. Amen. Kalanganin kupur karusian, karus kakati tapachoti o ansuwa chansuwan pakair, o ankak pakair o sansalong kecalakan karus, may Israel arfkan, pan pacuan wiya, pangkan trilew, o pil, ekis kasala, tatongkan may rail pacoyang teman kaskulkan may rail pacoyang dan rail ran sompung Riau kalangan met pan may yang rail after Firefighters, attention! Firefighters, what is your mission? Save lives, protect property, conserve the environment. Roger that. What is your number one priority? Our safety and the safety of
Preparers, Pongo Trail. Nan cycle wood, nan class, Winwood, nan Pongo Trail, Irail set record, Opel break record, ni second paisak sama, sang ni Sutsta, lel ni Poyang Menesingag, Ohuya record kapuyaw nan Pompey Arc, record kalang. Let's go, let's go, let's go. Ketal ket kiang rale ulah pun